Здравейте! Bonjour, bonjour. Тонино Балярдо, вие сте основател и главна движеща фигура в Gypsy Kings. Je suis un des fondateurs, oui, bien sûr. Но ми се иска да започна с един по-специален въпрос. За втори път сте в Пловдив, доколкото знам. Oui, oui. Какво мислите и какво знаете за нашия град? Est-ce que vous savez quelque chose pour notre ville? Est-ce que ça vous plaît ici? Bien sûr que j'aime bien. Разбира се, много му харесва tous les festivals, quand c'est comme ça, que c'est всички l'été. фестивали много му харесва. Ако ми позволите да ви кажа малко, това е най-стария жив град в Европа и един от тези в света. И ние много се гордеем с това. Ah d'accord, je ne savais pas, oui, mais c'est... Каза, че не знае. Не знаеше. Не е много красив. Това е някогашния град на Филип Македонски. Филип Попов. Филип Macédoine. L'histoire, je ne suis pas très branché en histoire, mais j'ai cherché. Каза, че не е много добър в историята, но му харесва много. Искам се обаче да започнем за нашите читатели и слушатели, да разкажете отново малко повече за историята на вашата група. Доколкото знам, тя е имала друго име в началото. Изобщо разкажете ни всичко любопитно, свързано с историята на тази група. Non, je m'appelle Tonino Ballardo, c'est mon nom véritable. C'est le nom du groupe. Gypsy Kings. Каза, че винаги е било това името. Не е имало друго име. Не е имало друго име. Значи интернет лъже. L'internet, ça raconte des bêtises, c'est pas... Ah d'accord. Non, c'est Gypsy parce que gitan, ça veut dire gitan, gypsy. Et Kings. Цигани, кралете на циганите. Parce qu'on cherchait un nom international en fait. Търсили са международно име. Да. Всъщност, коя година започнахте и с кой хит се прочухте, така да се каже? Quand vous avez commencé, c'était quoi votre premier hit? C'est quand on a fait le premier album où il y avait Bamboleo, Jogi Joba. С първият им албум. C'était Gypsy Kings. Gypsy Kings. Това е името му първо. Да. Това е първия им хит? С който са... Албума. Добре. На италиански и испански ли предимно са вашите песни или пеете и на френски? Espagnol et en italien, mais aussi en français. Par contre, c'est plutôt l'espagnol et catalan. Каза, че предимно испански и каталонски. Каталонски. На френски? На френски каза не толкова. Доколкото знам, имате малък опит и с българка певица във вашата група, Сандра. Aussi, ici avec une bulgare, une chanteuse bulgare, Sandra. Je crois, oui, bien sûr. Да. Parce qu'on a fait beaucoup de trucs il y a longtemps. Но е било преди много време. Да. Нещо научи ли ви тя на български? Est-ce que vous avez appris quelque chose en bulgare d'elle? Ou vous souvenez plus? Non, pas trop. Не е било толкова. Нашия език не е лесен, между прочим. C'est difficile, le bulgare. C'est très difficile, le bulgare. Как можем да определим точно стила, защото има и така разногласие в това отношение, поп, румба, фламенко, какво точно е, какъв точно е вашият стил? Bien sûr, mais c'est d'origine, bon, il y a la rumba d'Espagne que vous connaissez, et Gypsy Kings, on a fait un peu, parce qu'on est français aussi, on est né en France, on a la culture française, donc on a fait notre façon, et c'est de là qu'est venue notre musique aussi. Казва, че предимно започнало с испанската румба, но тъй като те са родени във Франция и оттам са взели музика, за да може да стигнат до хората. Добре. И все пак да ви попитам, имахте ли така в началото импресарио, който ви даде тласък да тръгнете напред? Импресарио qui vous a donné la force pour commencer au début? Nous, on est versé dans cette musique. Moi, j'ai pratiqué la guitare, j'avais 7 ans. Каза, че от 7 годишен ще свири на китара. Donc, je voulais
continuer à faire une carrière. Parce qu'on aime la musique, j'aime la musique. Как беше даден първият клас? a commencé pour le groupe. Как на кариерата ви? J'avais nos cousins qui étaient derrière, qui étaient des chanteurs aussi, et qui avaient besoin d'un guitariste soliste. Приятел певец, който е имал нужда от китарист. Donc ils ont voulu me rencontrer et c'est de là qu'est parti le groupe, qu'on a formé le groupe. И така всъщност се сформирала групата Gypsy Kings. Вие събрахте останалите членове, така ли? Вие направихте групата. Les autres membres du groupe? Oui, on s'est rencontrés. Да, всички са се срещнали. Ils m'ont dit on a besoin d'un soliste guitariste, on est des chanteurs. Il nous faut un soliste guitariste, et donc c'était... Че нали сте китарист и певец, има трябвало и други музиканти, са трябвали. Имала ли трусова е групата, в смисъл да сте се разделяли, събирали като повечето? Vous êtes séparés ou comme les autres groupes ou... Bon, après 40 ans de carrière, 40-45 ans, on s'est un peu séparés. 45 години кариера, малко са се разделили. 45 ans, oui. 45 години. Да. Така ми каза, след 45 години кариера са се разделили. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je tourne avec... J'ai mes deux fils avec moi et leurs cousins, ce sont des jeunes gens de jeunes talents. Сега пътува с двамата си сина и с още членове на групата, които не са от оригиналните. Не са оригиналните? Не. Значи. Но звучите по един и същи начин, което е комплимент, разбира се. C'est un compliment que le son, c'est le même, c'est bien sûr, parce qu'ils sont bercés avec la musique Gypsy King, ils ont grandi avec la musique comme ça. Да, защото все пак си е музиката на групата. Да. И безкрайно много хитове имате, което много радва всички ваши почитатели. Vous avez de nombreux fans ici. Bien sûr, déjà ils connaissent tout le répertoire, Да, казвам, че всички познават целия репертуар. Да. Какво очаквате от концерта до вечера? Vous avez des expectations du concert ce soir? Mais ce soir, on va faire une grande fête parce qu'il y a beaucoup d'énergie. Ще има много енергия и ще бъде голям празник. Sur scène, on donne beaucoup d'énergie, notre puissance de guitare et de... На сцената винаги дават много енергия с звука на китарата. А когато излизате на сцената, правите ли си нещо, някакви ритуали? Est-ce que vous avez des rituels spéciaux avant de sortir? За късмет? Non, nous on y va ensemble et... Не, просто се събират заедно и излизат заедно. Какво ви предстои в бъдеще? Къде още ще ходите след Пловдив? Après Plovdiv, c'est quoi? Mais nous, il y a 3 jours, on était en tournée aux États-Unis, on est rentré. Преди 3 дни са се прибрали от Америка. Et puis, on a quelques concerts en France, en Espagne. Ще има във Франция и Испания. Въобще, има ли място по света, където не сте били? Est-ce qu'il y a des pays où vous n'êtes pas allé encore? Rarement, on a... Или се иска да отидете? Et vous voulez y aller? La Chine, on n'a pas fait jamais de concert en Chine. Mais sinon, partout on est allé, l'Australie, dans la Chine. À la Chine, on n'a pas fait. La Chine, Китай. Китай? On n'a pas fait. Там е огромна публиката, така че ще бъде... Le public vachement nombreux, c'est intéressant. Parce qu'on a fait le monde entier, l'Australie, toute l'Europe, tout le continent. Защото че обикалява цяла Европа, Америка, но още не е ходил в Китай. Mais fois, on a joué à Hong Kong. Иска да свири в Хонг-Конг. Каквото пожелавам ви го, какво да пожелаем на нашите слушатели, читатели? Est-ce que vous avez des mots pour l'audience? Vous voulez dire quelque chose? Mais moi, oui, bien sûr, j'espère que ce soir on va faire une grande fête avec notre musique qu'on fait avec humilité, avec force. Et j'espère qu'on va faire la fête ensemble. И ще бъдем заедно. Надяваме се. Ще се видим. Благодаря ви много. Празникът на циганите. Да, благодаря ви много. Мерси beaucoup. Merci à vous. Добре, окей. Добре, ça veut dire merci à toi. Добре, d'accord. Okay, thank you.